abana leito na amon buya sana bali bara sensemo ye mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital bali sensemo ya YouTube tonyole Ndizi TV News okunyola jinga kina boto tweet Ndizi TV News kiagera abuno tonyora sensemeli ye mitandao inyora muna sensemo ya Facebook na bogoika sensemeli you like, you comment and you share ekarwe kirabu erinde bali as the platform chinde jia Facebook wa ubatonyore kiana no bada basani sinjira ya abene kabisa ikali like, comment and share ekaro wa commentary wa share rende gongo nyora tore uchumbe umiyamora se bali bokire basoire sumuroberio umete Ensakia numuroberio motingusa no gochaka mambia umete boni gasi na rumo gasore uyu itongo tongiore sana ekaro kurukurwa sensemo ya mocha kerobono kurukurwa sensemo ya bosongo umete kurukurwa sensemo ya mocha wenda kuchesemo ya bosongo irianyi entubwate sugusu metaibone tubwate north south west na east inero baretete mete ngonya korigere ninde ngaki ebinte biajete east north na west ingoja ngo discover te binte bio ningenda to korobo tugiunje kobonyora bado ninje ngote bina oyole east nigakubuga nigale west oyole north obuga nigale south bibyonsi ninje ngote bie asumurubiri wensa kigeto kwariga nikianda gekomi also ime yumuroberio tujaka monae nande tukura monae ritukuria rero ne rituko riegisemi igomogeni witu ngo ikare ase studio ase mambi yaboniga rero no barachi bache no mwana mokeiga ekatujigoriria mangana a talent imete abana mbaje duika ase nationals yakorekanta sensemo ya Nyeri gisukuru jine njakorete bya na jiguru skuru ya Kebirigo primary ali ya sasiretibu ya sana ikabe ntangani enaroje skuru ya Timiza njakorete bya academy ekero na barabu bakorete class kia 105 maitentu bwa classes asensemo ya music bali bakorete music miaka ya kare enaba manyede maitenje na korete music ali kare ekero kwa na ti to tu ali kabisa ali kosomi una bali mu abakore kabisa alia made music nero is about sound na kitu ade what the projection, what is the difference between sound and the noise abuna dikwa twara kosomi engagieri ya music ko abana mbale bakorete bya as school na roje director ya school ya Timiza igoromba bwa daga sherega sinini as school alia nge nyosi alia ekera abana bakora buya abana babere bakora buye binyaruka alia bakora ase class kia 101 105 bagatangana bakaba na batangana actually bono mederi kale bagachire chinze chezi kora kinlero rendo kore sali mitobitarabe kubiya bono nigo bakogenda asamaga cha state house irikonyona no murai bwenze akamwana akamangare kango geti ari guso mwana yo mwana rongo geti aria ate thena Mr President nganjere ngorore ngijengo kwani igabana bali bakagoka sana ikire kiekewa kia bana babwate igolero mwalimu ngo ikarase studio bwesku mwalimu Kenneth ngo ikarase studio no mwana gete acha to debina kin bakorire ebuya nga Kisii bisi okina bajoto temangana implementation yechsemi asensi gotosuka Ndizi TV bonsomosi anene karotokorosere ritukuliao asemambi yaboniga pia mono sana abana balimba ngogeti no nyeninche na indembe ya soko ligiri umugano ya soko bwati byegwa na guhitona nganki kigende tobona sensemo ye chigosoli abana bakesa na baro kwane songe kiasana bate butenga Mr President allow me see you. I've never seen you. You know they are headed there. You are biasana. You mwane karo muibuli karo lucho mwana bwate kewa kiao na nyine gutu muibuli ndo batebanga mwana kandenga kupira tete kumusoli yani ndwe fees mwana akumupira iyo sitataka karangu muibuli oyo kero kende taratwara bumanyibuye mwana gakoba all round bona congratulations to Timiza, congratulations to Kebirigo ase okomeki Gusii region proud. Tunashukuru sana na Mungu azidi kuwabariki watoto wale wataenda mbali sana
ekiagera n'omugano omuyolenge sana nabaganiria maya na ndendeka rwachikomera Mr. President. We hope Mr. President nabarorere kende. Nabarorere kende biya sana ikiara mbago cha magoko masa. Tiga basirwe kabisa hande tiga to abando moyo mete mbale bakoira no na abana aba baroro no barai murai bwense ose chibasu yabarra hande baita bano moyo keribaye nanda abantu bataka kugetumeka bobe baira lakini tote bana abande mbabwate tabiye imbale babwate tabiye yo bakorra muna bono yabere kitega uchumi ikiana na nyorana no yomo omwana getoyo murengo kora amangana ya mashairi amangana apoduri miaka ya erirange 15 kerna murojeri itangani ekero devolution ekero cha devolution itarachaga ekero tuabwate rinda buna mo county commissioner ine miaka ya mayango kwanira kona nyoro mwana winigante ina atigeta mangana poetry ngambo ningi agante binendo kiagera ngatiga ni nabante bale gontumeka bunekitega uchumi akangomugano yomo agantebuna litukeri masege egetie kemo tinda go kwanerieta akabogorio mubuko oyo bwa akaguningare mukonya mebuke terasire risakara yuti konya masakara atarasira aya mamwamu konya taraba bandi ni kenyinga kiyo akasangererie bese sana abantu riratera bakamuebeze rindo muntu akamubwatira go jana yaya omweto mwana oibese itajinyoreti mwana oina bono bone it's a true story omwana oyo goikaboniga agoteba buna niga atigeta mangana poetry agatiga mangana a music kwa sababu niga abantu bale komuriera agande nando mugano oyo mubugo kumisana no muraibwenze na achete asorgongo rwa Gusii don't want to mention the place ekeracha na atagete go perform nando mondo oyo mu Gusii ore asobisi ya muraibwense nende ngokora arenge ebinto ebyo metengo tume kande bibaye ntoko magusino murayo mokoro oruro gusino yororo tinta ketia bungo bisioreri asinini kiana borese komanya akamosuguma sana ekeramusugumana taika go perform asibaringe function talikare mono taliboniga lakini rende yaba boigo usenja abete boigo lakini omonto yomo otali omugusii ore mukabira ajakora no mwana oyo chandiro wake nali amoteti na bona ngo kobeka oba asegetegaiga dio muraibwense agweta atakutambwa akika omuraibwense ri aitete akamutambwa nando mwana oyo akaigoribaga agaperform iko mondo naro asige tutete kunya kongente ndoto no ni abanaba lakini mbiyana twanyoro moroberio CBC oyo tariko bisa talent yo mwana inyora babo Lionel Messi babo Ronaldinho babo Ronaldo chibese bakori kwa sababu talent yabo okugoro babo Eren Obiri babo Mura babo Usain Bolt babo Umanyara babo Kipchoge babo Kipchoge Keino rara chibese bakori babo ngagimuswadi yo kibi naro yo Faith anakimbia 2 hours onyora millions of money naliogo somio mwako mogima nalio wakerio yo mwako mogima patuja waifikisha za milioni 1 uwezi kufikisha lakini kile mondaja afanye gerie keu gerinya samwet moko ba managers so moko ba coaches chia abana bauchi bakora bya why do you always tend kutumeka abana bali baga moko batumeka biye kiagera naye ngeri yawo neroro so mwancho muligereria ambo besana ekero kwerure ngobe manager go say coach yoko rendo mwana kineke wakiaya naye kabo montore transparent and honest alimora ike asatambe kuma yangeli ogiriane mdogo kubatubokorika nwake tikangwa chirora kwana kana sawa oro sine poti ojenji torira mbiya sana ngo mwanchumuriria asal mandate gutuma uchumbe jaino asemambi yaboniga agenda uchituma asi platform jeto ndoroje mwenda uchituma aboigo inambanera seskini ya urabu ya 0792192834 ntokwete libaga asogotuma SMS yao netonyole uchumbe yao enyingi ototebinga ki kwabo kire na kyorobereti iri tukoli yao
asemambi ya aboniga nimaetena kwabokire nande nwiroberetie buna rituko riago rikogenda umete rituko otari bangeti ase emambi ya aboniga oitwiroberetie ase emambi ya aboniga igo nabo konyona gwatigaire maega nabo ranyone meremone kwa bangete kware gokora tonye kora igo goiko banga rituko riao mambia mbaromete babangete rituko riabo marogoba bagatena mambia ngoreke ngikiraniege umete kero kubuka mambia Beyonce bini unatarajia ufanye nini marogoba kira kero kubuka gosebina kwaro bet ni go what expectations gete bona marogoba ngike nanyona koreke tina koreke lakini ke marogoba ya experience ige experience kiao kerikwara netigoro gitume kerero Kenya ke gokonye osuke gochibosio ekiagera naye ni gotakete no bwate meroberio yakira rituko buna omonto mete kigoro monto no bwate meroberio no hene ngombe etaigotete igoro na bego kumetsana naki na rera rajigonsiba ase ntaigotete ro hene mbori na kwanyorete konye soki korwege sum nero mete nerengeretina ke onjimbo handere na bakalego ede no animals they think a lot now they don't know ngombe mete konyoro no ngombe onyebekere suburie nchabo inakufikiria sana abantu bakore study na onyebekere suburie nchabo abera alemeri nywe salierango patina kufikiria sana igo maro bakora ajenege kombe na bera aba mabera make ngombe inafikirianga sana na ndo mete ngombe nkorotire inajuaje ni maide ne bwate ne maide nije kwa devi study iyo ni maide kikonyora no ngombe yangete some colors na bokonyora no ngombe na ni yangete omuntu gete omoji mete no rodana nkoranyi ito ne sese mondo kero goja nkora bolena ss ngakigo jaitega lakini mondo nale goja ya mwanjerere oso abutiri ko muruma lakini ayekogoja mondo kubori kwanyiruteri ikindi mete igono ne nonyena buna yani moke bwate tobo what about binadamu ngombe ni manyeta mayene I remember my late mother kerona gachire ngombe ne totale kuigwana komo andebi ngombe yugo chaite sana weta tambe lakini era na ba gwetangeiga ono wakumi ngombe era na kietali komotuma so I relate and I remember onyene sisi no whatever it could be true mwancho mbake kemoni kerori nyombe kemoni asa umuntu alike tachange lakini onde nalike raje kerale angenere kuna muntu mwingine yani mogere jirego sembuze binadamu ngana makomu sana mwachimuliria karibu sana ayo mwana anda mangi mono se talent ense mune nusichabo no mambia kuri nona inaboko tutumire ujumbe tutabinga how do you feel karo chabana ba kora buja mbali ne kirasi extracurricular activities na ende ba koli buje yuere buja all the way mpaka Nyeri me na ende ba nyora matokeo amaya umaite kale antu bagaikire gose regional muntu tibatigeruga abo kwanyoranga ntua bwate ntua lego kora buya mono lakini amatukalero twachakira kora buya thanks to morobulio CBC kworoje abana bakare bangani abana bali ba performati umwana buno okonya baraba soku bagotena busibu abantu mwana tagotena naro chatene tase camera na anasema mambo anasema Mr President abukare bana abo mbaga kodrigo igotiga to impress CBC na inde naroche by the way ya aborokia ba P1 ba graduate tukoro ase school ya Nyancho Adventist College ambaru ete obasemi gali ba taba ali mbaro mutaracha ku upgrade amangana CBC kamoranje inju korabo is a course of 1 year egere naye Queen Corporate nayo manyangangi gendere tasumurubulio CBC alimona nyore konya abana baito ase enchira yobwegenu kigima igo karibu sana mwanchi muligeria na mange agende tokoreka sense ya Kenya igoro muraibuense kono gayalengi muraibuense ritukuri gorni galenga ase county ya Nakuru ase constituency ya Njoro ekerekirenede asamatanga gosomo yigabwo ko mwen David Chibukon oyole omugaka bwa MP ya Njoro constituency Jared Katimbos no ikiranide asense meri balenge na musari mudavadi oyole Brighton cabinet secretary no balenge no makonyi bumurai bwenseri gatika shawa no balenge no mugavana we county ya Nakuru Susan Kika amona barai bande mbaka oyonde nalengo muwasiri bwa mangana yobo sombe kibujumba murukume na bande balengo bakwande chingwana alia
chinde chiricho kwa Bakenya mo chinde chijo goita Bakenya mo ya sensemo ya Brighton lakini tara ikapsa rana na tetu kura mentera ya sensemo yechse miake gose amangana talent ne lina no ni skuru jinde njire chitari kwa ba no moyo anne chiko irera buna ebakora ne baku west chingaki ikwenda no Ensakia kwenda no Gusii kwenda no Nairobi no Mombasa barana ba west chingaki baenda bao ni mpaka mabagaya abana ba that's a fact because nje ni maita mangana yisemi na abeira alia matuka mange monto ni ribaga no mwana ubwate talent unawanika mimi najua kitari kubanika ngo ekendo kwana maide kwane kene kigosibole umuntu ni ribagalio muhana na oyona diga ndio niwe maide ngo ni bale no na bone school te bekeru ande tsikosiko jibosio chibese jibekire extra curriculum njibekire tiko mwana ende naenda mpaka licho no ende mpaka Singapore ende moire mwana nena liakoka wana usanga mabagayo nando momo ndago te kabisa na bono mete ngoja kodora ngamba kwanda kinende sali bese ndubwati nande tunya ku west jeans ngode ni jeans to ku west no diga abantu babe basirwe ba college talent jaba no ne school ya Arken Academy ya jiete ngade ya bete namba iberaria mba some classes bale gokora yomba no mbale ngasesemo ya Nyeri gokoro school ya Gusii anene bone gento a challenge in areas school ya public does it mean that most of the public schools lakini kebirigero it's a public school yetete lakini most of the public schools ajojo kitakiri kwembrace mangana CBC na talent ikiarto arena chi academy ejugusa serimono kubwachi school chia jeserikali ni nini nafanya iko bono na inu temango ko put up the socks bono ngira nedenda sensemo ya Makweni sensemo ya Njoro no bali ngirizo grigoro ba kwanda mangana narojemo konyibumura ibwensi katika shawa au kwana ariko devina babo arun jirioti na ino enda endelea kuongea chingwana Jaino lakini nende moja kokora mtakuja mjue ya kwamba hii kazi ni kuangalia hii masora ni kujenga inji nini yeye kama chikoni kwana yaye yabwate moyo bwoko gendera mangana ali apipatsa korengana nere ni kama ni kaere baro jemna negasi yo tiara gendera to korekali korengana nere na kwanete oyuri katika shawa na bakwane dali sana nanda kate abuna abanta babande bakonya korana ina watu abantu bairu boye ngoro Rift Valley Central akateba na haya babanyansa abande barbatanya ruto boyo etukoliri obuyo bwale kolikiwa esubuli babegete moto na batebete sensemeyo ya Njoro sasa ilikuwa kisiasa ilikuwa ni siasa tupu anyway sumancho murigerelia ntararu tocho Njoro Njoro tole ose NCP swairen NCP nairan do you remember any Kisii folk song ngwale kasamangana music and drama na lengo bu yarakinirende na renda inyole oboli baba bekiande kiande oboli baba bekiande kiande baba motengera nyangweso din ningyolde ningyolde tini kweba mete miaka yane echachire baba echachire baba echachire chombe chomogesi echachire chombe chomogesi bengi chikuche bengi meniwaya yes baba ntobate folk song Njiro njiarengo I think every they had a folk song my song I was wondering abana bagusi na bro mbiro folk song but the species baji grassway 101 102 105 21 mbiroro I think mwan Kenneth na barache na bara manye yo atote bino producer na nkoroki ko whatever ngwa even music era no mondo sports ya rengo kwarango ni ajoka renge lakini mbete no sports abantu mbata maidi ba maito mopira ba maidena ba mopira oro abante ba gosoa geti ba bakora kini kuna mtu mbete mepira ndo sections mepira volleyball netball handball na football lakini asensemo ya athletics ndo bwadene relay ndo bwade 2x4 akiri bantu bande mba maiti 200 meters
800 meters. Nero mo sungigeti mara 12 mpaka 24 nja lengo. Timediaro kigurugu. Na minyogeta 100 meters. Na minyogeta nge kabiriga. Ngayana ngubwatuenda. Mede ntubwate na walking race. Walking race. Hata yuri rijaribu. Agino mede egendo gyalenge ke base walking race. Nerina watemire sana mede it's a walking race. Meaning you walk chinta ngogo chikon kabisa you walk. But bono gwatika iri elabu gosinibero kore kwa magosoki ubuna kwa minyogiro mede ngosoki umwari mara ngosoki wa umuntu tigara rendere okore walk ndrikendera na 100 meters ona no nandi na deina alino bono monto ago kembo monto moruseria ali na mwana no weskuru gete nyama korodo chui oyo madudu chui orusi oyo gagi chui agora probe sana 100 meters you are saying about 100 meters. Oh, Eva, I am drinking. I was running because my body was so light. But na 100 meters. I was position 1. And I got in the sprinter. Tangandi kanya kwa mwenye tenacious tangana uwa jete nga kiyo akokonyi na rayo na nitukuregoro abo mabwasi miulo mhoja wani Kenya bokura wana Raila Odinga Jacob Jakoya babo Martha Karua kuwa sikumwona jana akuwa tukarikuwa na Kalonzo Jeremia Kioni na bande na narakorokona Mwangi wa Iria walikuwa katika matanga yo mwana Brian Mwendwa asesemeri ya Emali Makueni County mwana uyu nigora netiwe oage turisa si tariki 12 mwezi wa July 2023 kagire ekerokorobekana kwa korekana asensema ye Emali abara yabona barambaru de Jesus Jintindi bakaboli Inspector General of Police na goikaboniga nigatakire ko babwetigire meremo ekera akokorobo gosori obogima bwa Kenya Raila Odinga gatena gatabuna gakyo mwana uri Raila ali nelisasi yakire yariko bana Raila abatali lakini wako mwana musini nilizazi aina makoso sana Jeremia Kioni nere nate netali agatabuna initirizo kamiri buna abantu mbage twa masazi igesera kali dio korere jejaba Kenya buna basagari mbageti bantu masazi bagomba robereti abande bali bagusinga rete mbare bataratu gutwa na wethe mbate tena mbarobereti amata hariyo mwana oli Brian ni ganyoru wake sali obure mubotarengo ni nyumba lakini mugavana bwe county ya Makueni nere Kitura Junior Mtura Kilosa Junior alisaidia hiyo familia bakanyora rende enyomba bagakonya asenseme yo kifuta kibana no Makueni bakini sa former governor be county Makueni na ande asabizi tamubere igagakora yo mete tangandi gitangi bado nagende yo mane biya babe gitamu limit umuntu okora nande orasko jibosero gende yakonga jingiri umuntu okora gitamubere nando aywemeremo obo senator osoye gobo wasiri nande bono amangana makongu sana ali since yetu ya Kenya but our experience is the best teacher na poze habari biki lakini oyo ndere kifutu kibana he did a lot of work na kordembere mobia nande nigalenge umuntu wa associate na abantu Makueni is the same county charity alenge Charity Nkiru I think ali Kitui alikuwa Kitui County yo emo governor Kitui elitari ali achira kina mkumbuka mo inyoranda sini no alenge Charity Nkiru ngoja kuira alenge chikura bakakorekana bakatana batige akayiyo bakatana bagasigikani na David Msira on take Jardi Ngiru take tebe na igetete boli tebe nigo baigwana netali rendega aka promise gwa abaka promise gure na kina yete tigaganye Julius Marombe nero mugavana we county ya Kitui nero imete tubwate asesemo ya Kitui yani asemo ya ukambani tubwata nge county isato mina tari sato angenye tubwate Kitui todora Machakos na tukatoa na Makueni timezu se ndenero I think na jiri sato ejire inye asenseme
ase Machakos ya renge nero renge Alfred Mutua abono musubati wa finya ndeti oro mugabana we county ya Machakos igo bono getena bukamba na barombe empreseti abasubati de kero to kuri ji county ji empresi abasubati gusiaro bado basubati mbare to magusi osembara ay gubiro babosara babwate igikageke gero ntubwate no mochumbo musubati no nyeno yomo etubwate aba MC baberboka bale elected dikamana nomination nomination yonde baisira bakwewa nande bago dane kinne kewo kwewa lakini abasubati baberboka na bale elected utute bane ekaro komenta na bagumenda barbo it's obvious because ekero kiaba subati lakini ndento enda tonya ko review consuna ngotebere nekero gege ekaro kere woman representative nigo kere kiaba subati yoga ntona tonya ko review baida bantu bara batindi sana bago chunguza ligeni baida na kuri barana ekero kere gena a woman representative it is a ne rasima abo woman usina bongo bomo saja lakini imbe ogo represent abasubati lakini iri abegete zari achenda top na kiekogera igobona abasubati bachode Gusii bare elected abantu bagietete bakabekera in mbabereboka aba MCA mu MCA yo Makori county ya Nyamira egodi ya Nanyebe musubati yo mo korubu machoge chajalia abombaba ward musubati oli Nyakerali I think it's Nyakerali very simple lady simple lady ga na babereboka bachode lakini ekero kana ji county chinde oroje Nakuru Barororo abagumen baroro bachode ababunge mugavana no musubati gokwenda bogere mata basubati mbaire birogo Gladys Wangoro jaire kerogo lakini Gusii bado ntumete ni motare tuma osena abantu batare tumire there's that notion inga musubati kigete tebe kobole bogavana ase county ya Kisii is Rachel tabore du bogavana Rachel tabore du bogavana mai Rachel na bole dina tigeta kabe deputy ya lakini ngai yaje to mali oi maidon bogumende babole rende bana lakini Gusii rende kanya gwetu matorena ka moko lakini pale bagenda to karabia asugwetu makwabo etumi kabisa whatever nominated anybody can be given you can be given so ikitalikero monda it's not a serious one according to it's not a serious one I agree with you it's not a serious it's one not a serious but unless they realize that it's a serious one but actually because for example you use that space to build yourself so that because you can because a nominated MCA represent youths you have no the ward ani go represent youths a county engima ora rangere mugutano monene a stadium abasaye baru munyamaya baru ibeno baru kwere ani baru motijo baje no monto jore ko ba ogotenera bali no borema ani go jore county engima ora rangere bali babwato borema a county engima ba jore stadium no mugaba so you have chinguru chinyinge ekerura ali araisina no bwade na ndimo mutu arwekiti do they know like that mbama derende egasi yabono go tete party no go top up they don't know I don't nana koranga usenki bao ko yari bagali ni goire ase miaka 5 ujichenge na ebwaga jaba bona muna ekerura go represent youth why can't you use youth tuma idino youth babonjali abanyali bali ingyo go you represent tuma idekero monto odenene de bali no bali tuma idina abarema mbalenga bali county ya Kisii obeke na mbalenga bali ibeno sometimes people bali abale motijo ward abale getenga abale bombaba but you don't know bona ayege ndole ni go bugete ni go jode no mwe msibwe ward yao na ndekero kwaru so wajo rukuru beno so wajo rukuru bombaba ekero ko nominated you don't represent that ward. And by the way, speaking of that, in Tungere Nkorara, I was questioning myself and I let tomorrow come so that I share with you, we discuss it. Kwenye various committees, wanamune bunge mbawata energy committee, osengaki committee, in county... Ba Communication Innovation Committee bune liyo ndagete igoro Immaculate Kasit, oyore commissioner mangana data. Yes. In counties, ntobwata ba MCA bali in different committees. Andonye babwate. When is these committees effective? Bako ganyakera akantuka abeire bama watabone committee nere tenete kentokete wacha ichunguze. What is the work of the county committees? Bali mubekire ko finance committee, health committee, and whatever, agriculture committee.
inafanya kazi wakati mgani? I've been wondering. Most of the time eba okora no na assembly, national assembly, we have those committees eba okora kero ringana ria beire. Okay. Na riba okora ba te bana bono kugaransa bare ba samon no monto no jina kurangir bare security security committee kurangir ki kindiki education committee kurangir macho, yani mostly ba kuganya ebi egerento bia but mpapwate gasio word advice the house was a word device ingi okoro mbabwate ndo bara beke be implemented committee na bego je motion in parliament na bego je the assembly ya Kisii gaya but rende ne riba kuganye gento kiaba nande most ndo yakogera ne nabona wanaona mwanya egere ndo gete kiabe ma the most of the time egero ka abantu baradi kurigirina gibadiem kuriye nabona ndo kiabe riba ikaranse bikao ari kento ragendre but bono torari bado muno ganye gento gete kebugesege omanye kurange none Makutano na beko bako murabona ritukure goro ntwaroje communication and innovation committee eri korawa na kiaeli deju senda goreti ose kiaeli akora akoba deputy na oyonde no mujumbe machoge judge ne rali famiruka ne deputy ya committee barangireti omusubati oyo ogorokuna nere Immaculate Kasiti oyo nere commissioner asense moya data obobisi bwa ba Kenya abara ko mobori goro ya world coin ige ba ko mobori agasali world coin yaje nori yako bateina genteke ntwa ndata uchunguza ntora ma data irenga genteke ntwa gitenene bari baga koragi. How are they assisting? It has been in existence for a year. For a year, yes. And I feel like these committees, but when they go to do more. Get this idea, people are because one of the county assembly, you manya then and the manya chairman is oyo MCA Nyororo. Magana finance. Finance. Era manya tole. Kile department ne bwate chairman ne bwate kamati yae ntu aroje no ne kamati ya rego chungusa mangana ba public service board ya dwar de karokeli ya lengo public accounts committee public accounts committee to bwate heriti bamanya gochora MCA fulani asimamie committee fulani kine ge ba kuligireria ne elina chikura kwa kuchira ali bate ya choru wana tu kine ge qualification ji yobna bona irende ne economics wagali we don't do what okay ikone zora then kagina gochore ko be nominated MC manyika asiaone right yeah diga manyika asiaone aina gochore ko represent abasubadi etobab na moko beka abasubadi ebyombe how do you work with abasubadi hani oral na you can na moko wasi kakazi ino na nominated MCs imbindo kimwe abege mori ko ba accountable ema de MC nominated sija waingiria sana lakini dende ne natokote banna angiende na pora nyone chiki nominated go siki nchode sara metense to me go se Joshua na ntonyora ne platform. Yes, that's true. Mete assembly ya rodeli ya monzo na monta go soro utaingia mete ya rodeli ya monzo na ki na Joshua na bago so just mete word ya nereli na bago so kala ndo ba amwire na bago so igona butoko nyora nali na butoko ntonyora na Steve alika. Yeah, that's true. Mbori go to Kisii Center. Yeah. Ingwa na Nyamira to yonyora na babo. Kiso ko go Kisii Center. Na bongo assembly tari amo. Assembly very specific yaro. Anybody na bongo. Unless you bate qualification jita keire. Lakini na bongo soa. Na bantu bagwanje. So challenge to our women, I mean nominated members or leaders. Jakunganya tunga bono morayo nonko ba karasegete. That's when we see you on the front line na enole. No, changamukeni bungeni galia. Lete miswada gete. Noleta yoko goita. Yes. Just bring them. Ankoli nale ngali as a county cha Bokamba, Makweni, Kitui na Machakos. Actually Bokamba chirisato. But sasa Eastern region, Eastern area yo. Kumbe ntobwate Marsabit no ere Eastern region chembwete North Eastern region na Kajiado Meru na by the way Kajiado Meru abu wajire central Meru ere Eastern region Tharakanithi Embu na Isiolo Eastern central Eastern I never knew about this. Nchema tenga Isiolo Marsabit ejire North Eastern.
hangori tore na ngakire maybe na bo gera mete mariko tari ko ngene ri kamba tui una wate Machakos na Makori bona gari to bwate to gatwara Julius Malombe wafinya ndeti na Kilonzo Chuni Mtula Junior abuna bo abagabana bensemo iyo ya Machakos ansema ya Ukambani meta bakambara mbato bwete ase namba na bangi barake kazo kombea na intwe na banki bale kazo kombea nandi baraburo jemba bwa the king bin yabo Kalonzo ade usinto bwa the king bin do you think so Joshua usinge king bin we need to know centro mbabwate centro bono baje gutwara ligati ne bono kumachikore kana lirende lakini totena centro ndubwate ligati ndubwate Mata Karua ndubwate wajere Mia Kioni babo abantu bali kwani ndubwate Uhuru Kenyatta abuna semeli ya centro eto jina sensemo ya Rift Valley rutono are bono lende karo mraibwense bado Rift Valley rumede jiricho njiroro togo jasensemo ya Nyanza kwa ntori kubruka Gusii twanyara ebasura ira nero lakini Gusii nturende ntobwati ige tokubaru Nyanza bon twakora Nyanza biasa nando mete kana ligeretina etubwaze Kushites twadwara Nilotes na Bantu kuna ngine bando tuko nayo Kushites Nilotes na Bantu Bantus Ekadona ligereti aba Bantu bagambire naba Nilotes bagambire Kushites mbaraga Kushites bad Ibono mu na mukonya korigereria apo kyara karogoriri mate Raila na Ruto ebale Nilotes they are versus Nilotes we have Rick Nilotes to na brain Nilotes ibono bad ibono abare Highland Nilotes ibono Kushites mbaragamba Kushites mbaragamba ndabagana bali bako basemi arid ande baraba parts of Kenya barabake ibare abake barabona wichiturukana ali aba Somalia nabwabo abande turukana abasamburu nabwabo lakini nto Bantu mete na bange abaikoyo abagusii abakulie abasuba abameru aburende nabwabo goje rinde lakini jamsingire twara kwa advice yanto naki etume mete kartwara te mangana nominated MCA turko moboli bara turko moboli mache turko moboli kende is not even accountable kende yons ngio ko moboli ufajo turko moboli kende yons umuraibwense nakagire goja sorokongorwa Gusii tukulia Jumapili hadi asema ya Nyantrago ibeno Muraibwense Dr. William Ruto as interdenominational players ngaidene data ko bangwe eta changiri nabo era kiniri tukulia Juma Steve Alika nabo turamanyole in the morning around the bigoro yumoroberio yo nabo tambe around the yo Sunday bego mochumbe nera kara toke aso no na sumurubwe keumbu na ba tutenga kibero bereti asense meyo ya mangana aibeno ko Muraibwense anatarajiwa kuja Kisii weekend ye asa mangana interdenominational year tarehe 20 I don't know kama leo ni tarehe 16 17 18 19 20 era tarehe 20 itakuwa Sunday itakuwa Sunday era tarehe 20 kwa leo 16 plus 4 days that's 20 sana iko manjumuri na rayo ale situa ko tebiri tu ochute kindo nyora senseme magazeti konde nganjere ngo minyokia asa yebiro asemambi yaboniga ayebiro le otiri kunyateba mahange lakini lende nelina nataka turigire libinto bibere bitato asemambi yaboniga asobogi mo botobwate mechando nere to gwetera ase umaye ko ba success we go oitere mistake we get the failures we get the rejection frustration na insult igente gitangani nabo twara gwakore mistake to kwa moyo igento gyakabere nabo nyona kwagure go se failure to kwa moyo igento gyakabere nabo rangwe pi eitano yomino eitano mosani eitano mogoranere mirimo nabara kwanga asore to kwa moyo nabo ranyore frustrations ngitora deba somo nubeke Gusii frustrations ne frustration yani akitura ke josheke Gusii yani frustrations yani kwangiru rejection no kwangwa frustration
yani nabora twale ne biwate binte magwase birengererie binge o ani ore frustrated na very frustrated eriete lindi bwate eriete ndi bwate botakaka se gusira kintu taripata insult yani ukura mwa nabora nyore kwaramirwe mtu anakutusi, mtu anakujibu vibaya, mtu anakurudishia vile anataka matusi kwa lugha ya matusi. Ikobone binde beyonce bina debigo every way to success. Utaranyore mistake, a failure, rejection, frustration na insult to konyora na gosengo skole gochibosyo. Ase yebiro ngenderete inatakora gotebigoro yokaga na kamo igoro yembeba. Yes. Maita banta bange ntocha etembebe korwanyore nyombo kwenye minyoki sana. Adena itakula nguo, itakula unga, itakula nini mondo dena mondo akoroke mbebe na ndo metembe bane ndiri ende mbebe kerego chakobwa tu atirigo cha yama yanga ki ngakire ro mondo yakorobeka enyamainse atabeke subulime yara age sabu na yanga kibono lero konye nyamene subulime ngo enyora nakire ro nanyebeka anyebeka ase ngwikira yamachikoba akongwa this deal so sweet like this tari korengereri lakini bono lero natakana gotebina ereson tota gitiko soma abange kuru asembeba embeba egasiomeri kuru aseke bao ekarora omusubati gete gakobe komotego einembeba ekerembebe yasiomeri ekarro motego obekiro ari kamano motego olde aro ninchoka bekere lakini ekagenda ekashare nengoko ekagenda ekashare nase nemboli yarengo mojabu nengombe engoko egakana ekamate excuse me injega kingo njandore tigangendere nemirimo yane egatena I understand that it's a big problem for you but it does not hurt me engoko ekatebie mbebana na amanye no boko mwasore lakini nje boko mwombongu sai mbongu atiuzika nayo ayepambana nali yako embebe gakora ekagenda go ikase emboli ekayetebiga excuse me excuse me emboli erieganja ekamate pata don't think I can do more than ask for you in my prayers yani embebe kamate gaki kende ngionda getera kini nkonye amasabo ina embebe watebi emboli ekayetebi emboli ekatebi embebe na gaki nkonjandore genda embebe kagenda ase ngombe katebi na gaki excuse me akamadena the mouse went to the cow and she said but I'm in a danger I think not said the cow amadeni ya gaki timbo ate poko ngubonde no matego bekwa oino yo embebe kaira na nyomba ekebisa tejedi aso matego ekero yakira ekero boika botuko omotego oli okabuga na pa ekero motego oli obuga na pa omosubati oli otegete omotega kana korana embebe yanjande yabwatiru kumbe nengiti yabwatirwe engiti eri etarakwa ekaraso omosubati oyo ekero yaraso omosubati oyo embebe eri nabekirete eigurana mang'ana nakong'ete egaiga ekero yaraso omosubati ori akamenya kigunya gitari ekero amenya kigunya gitari akarwariwa akaira na nyomba ekero ira na nyomba nomogako yamwereta akamoteire nomong'unira atena yaya bono gaki mwaka ningwete bobe nyenyera engoko mwaka kanyenye engoko igatanga gokwa apageni bakanya gocha bakonya gotarira omorwaire ekero babucha mwaka ndakabanyenyeragi akabanyenyera emboli egakwa ege bono omosubati oli bati mbaya agasirio obogima bwaye ekero asirio obogima bwaye ng'ombe ero tikweti eng'ombe ekaoniwa for expenses chia matanga embebero no egoreteki embebero no ere erigeretie binde byonsi na bikogenda ninki twata getosome ase marogoba ase mambi yabonete ko bairo bosera inkita getosome ase emambi yaboniga se ayebiro nina ekero gotebiwa ekintu no mondo getting on Benny on vendor expenses. The next time someone tells you about their problem and you think it does not affect you because it's not yours and you don't pay attention. So think twice. Ekero mondago de yobo kongubuaye. Aye kwa madeno mbongu sakaneti ka kirengere kabere. Tobe nkoko, tobe ngombe, tobe mboli. Kora mwari baga ara erera.
He who does not live to serve does not serve to live. Yani yule utamenyeti gokonya tamenyeti akonywe. Yeah, that's Igona ki nataka totebe ni asemambi yaboniga. The world is not going badly because of the weakness of the bad, but because of the apathy of the good. Timete turabe como asomonu beke usina inseteri ko korabo be asengenjo yabali ba korobo be korende asibali babwate apathy yokora amaya. So when someone needs you for their problems, give them your hand or give them a word of encouragement. Yeah, that's true. Ekero montata gitobo konya ayemoe lingana lyoko momoyo gosirio gosemeri. Teo deana yaya egende ikebekirabo nekiao. Ekero kwa no monta abekerwe ensumu na boko matena yaya gombogo teo konyuge kombe kikeba. Teo deana talinjengo kwa no, it will turn against you. Yeah. One day. Igobono tokoramaya. Koramaya ogende unabutambe to kuana slogan yeto gigaiga nekero monto buna ayebiro atebire give attention kero kwa ro monta to kwanire gento just listen. Listen and give them feedback. It's not necessarily money. I don't know why abantu bako tend korenge korote to kwanire monto. It's all about money. It isn't all about money. Whatever, give them the word of encouragement. Montakara kotabire bokongwae na boko mo encouragement gete emokonye. Also advise them well. It's not necessarily about money. Iko bono mwanchwa moligerelia ayona ayebiro. Kama imekugusa, imekutanusha mahali, rekebisha. Ayo wakire simi mtu Brighton ole simi yotanga huyu ni sumbua na bako nyaro huyu ni sumbua, but this time round na bwate gento kire genuine na and it is you kwale get the position yoko mukwanira at that time. That's why akesimi igwa kuna mtu mwingine anasumbua ayategeronya nebe sawa type matabi tobu ate nyoko bwate mwe akini omotegerere so na kibutambe tawatanga tenda wema nenda sako buya sana ayo na yebiro kerto ngana tokora check ya sinini sara conductor nele kusangere chibese besto debe na chibara conductor nele kusangere chibese igona ero muntu mutanga ni kwewebese ingi ko ere conductor ko ta ko bendereba kwanya kweboli ikihero yo munane chibese ngusangere ya chibese nande nere ogo nere custodian atara endereba ingi ko gera conductor ko ta ko bendereba ino chonde ima Je kote baby. Mete miaga yana yara jire yona ona jibara bajana ona mega game bare ba understand bare to daga na to ara abisio kiara e conductor ene ro sangere jibes kono moso jo tu Kisii na atake na bango na kwaje pound na bango aje pound pound per trip tote na ere 300 akorie endereba 500 tote bende ne kinet lakini nkiata kitoko bere endereba bago tuiru mano ago chandra ni customer ai de mambi manju moriam bi mono de enda sense maya jag yasini ni torara namra bedi patum ne jese mes chabo to changerin ando che Judith Hill whatever good morning Brighton asante sana Ontita Jeffrey Onyancha, that's my brother, that's my follower yunko what director whatever makogoti kutoka tabakaniko ndani na wakorando kama kwa asante sana braso gutuligerelia kwa chinsemo cha tabaka eno kumochere kwa Hispania boda otabwakire buya kigima kuganilia ligeliane Helen Mokeira emambengia na bana bane barase umutimoko omoke batwale mambengia na okay agutuma magomba aya uchasumwana ulia okay let me open it omwana uli umerete sindani yes super glue aliage komo tigatwana kikolenda turabana ekero barase umutima gotwana ke tubalende buja omwana umerete sindani yes super glue kuroge komo atujajua hiyo lakini dokora numwiri oyo tabirenga tigatulenda abana. Asante sana. Embusurengia na kole kurobonchali mwancha wata pamoja na Honorable Doris Donya totoa bure. Asante. Magi kurahisa machendu mawata batuko pamoja. Tomo somi wakire buyakura bumabachonya iwana Ensakia team asobwamo. Pia mono sana Charles Maisiba akuboli anga wakire buya Teresa Kemto awata wakire Sara na Brighton Muranga amo mpako mwele asante.
noche Dismas Okinyi Dismas hapa sibanduki hata kama ni CWC. Oh, leo ni WCW. The blessed morning to Josephat Momanyi, Vansi Keri, Susan Ruma White, Sarah Ontita, asante Jeff Mounde. Jeff, asante sana. Dennis Saginimecha, biamono sana. Brighton Makori, asante sana. Okay, Jonas Ondeki, biamono sana. George Mo, good morning, my lovely people. Good morning, Tony, and welcome. Biamana Sugotobuatia online, live and direct. Asante sana is one of our lawyers. Togotoara interview neregaiga. Aendeneli shabikiritu na mbeyemo ametuandikia hakikisho kwamba tuko pamoja naye. Gokora wakili Hillary Atom Ongori Mwamaiga Mange yabo Emily yabo Daffin. Asante sana. Josephat Momanyi agotaba tuned in from Rolling Hills. Igona Itambe, asante sana. Jacqueline Kaya, that's my aunt. Agotaba watching live from Bahrain. Niko ndani kia baba, asante sana. Vansi Keri, agotaba good morning Sarah, Brighton na Joshua, Kuraigaru Ngai, Bukiete se. Na my mom Eunice Rioba, Mwana Shanice Mura, Alvin Mamake Sheila, Ironic Sagini, Wari, Kinyi Dismasi, Kiongosa Fanayo Nseri, Ugatia Banda Bange. Adolphin Mora, agotaba always tuned in as usual inside my favorite channel. Good morning Sarah, Brighton and Joshua, and all fans of Ndizi TV. Let's begin this day together because it is the day which the Lord has made. We will rejoice. Asante sana. Yuni yule moja na kuro diaspora agoteba Brighton na Sarah Bwakire. Matango Mondo agoteba kuro hoteli ya Buga ndoche Bwakire bya. Tole komo buna butambe hadi tamati. My mama Agnes Miyenda, Dad Richard Miyenda, my sister Eileen, Lynette Nyanchama, Mary Ann, Bro Samuel, Brian, na banda bange. Grace Angwenyi, agote mark me present from Kijauri Nyansiongo, Wapi Fred Mosima, Eric Osoro, Edifa, Yeskimo, Dominic Marube, Diana Virundu, Vincent Menta, Kefason Vosire, Alfredson bin Kifarson, gati ya banda bangi paka chimba bachingu kono chikaroro. Bismarck mukwana akoragire watebu murugyo go Sharon n'umwana go Eugene atatumino kurkwateka atoma saboki asante kurada Great South awateba ngatigaga nili abantu baye Jacqueline Machoka, Gladwell Flavia Kerubo na Doris awate happy Wednesday unile moja asante. Dominic Mochengo asante na Korolire okubora Sara na Brighton. I'm watching live from Pipeline Nairobi. Ya chakiro korugaruka rakitiga nere naragaiga ikwaje Thomas Abuke, yes. Oganeri yabo Doris agota happy Wednesday. Victor Mondo na Korolje wabuli tariki Ontita Geoffrey nimekuona, Eno Kumochere nilikuona, Imbusuringi asante sana tutopendo na Korolje kabisa ase emambia ya abono. Nindo chumongwana kuruko umuchokolia omayuya. Long time ulikuwa wapi bro? What about wow. Guys, Tim Ensakia, you look amazing. You look bright and smart in those colors. I'm always with you, even if niko na busy schedule. Be blessed, you guys. Pia we barikiwa na karibu sana. Ndo chinga tenda tigera. Bia sana mukungu wa Yesu. Ediente na leo ni fendire fan sana. Yeah. Mukungu wa Yesu Yesu. is here. Good morning from Gongtun. Disamia. No, I have a good morning from Ngong, tuned in na Kirandi Dennis, Jackson Kinati. Yamana sana mukungu wa Yesu. Mandera KE News nera out from Mokonge buba Siria Matari wakire bya Sara na Brighton Sara Ontita mbia andakura bachinse mu Kasarani. Ngari tukwara temire sana Mandera KE News ngwa soma. Joshua Tubale ngwa soma bia sana. Joshua Tubale then niko ndani kutoka Makweni County safi na wali myoroberi. Joshua Momanyi ulisoma hii tuned in from Rolling Hills of Igena Itambe magi wako na sisi kuru enduma pamoja edunio kali kurunyatia coaching live ime yomoroberio now then a pastor Nyamira from Bogitazu bunchema kwa pastor Gilbert Onyango Christopher Wanyamage Daniel Bosiri Samuel Yeo Wira Mekanye Johnny Obiri Mama Stengo Daphne Wakiogo na walimu wote wa Grill pia na wote watu wa Bogita wote awadena emambia engia good morning amaiga tatu buya sana bwakire timu hapa nakosa tuabukire na gosoa ime Ensakia as Ndizi TV rero asekenyoro kiabo toto we are sending off umwana Syrian Olina Matoke who died
before joining Kenyatta University, where he was selected. God rest his soul in eternal life. Amen. Aro Chris kurubugusera kanga thana litukurero nali omwana oli na ochkwaniwa oli na matoka ochkwaniwa oli osiritu mabwaye erangiritu University ya Kenyatta korenda agaikera makweli aye karanyo ga kurwara apore ochiase family ya matoke asosira kwa mwana omokemeto thana ere buyaba abagaka 100 gusira kubwa omosa omoke intelligence person kokigosiro mabwaye mangana makong sana mangana makong ya makweli nonye Mark Electricals awa monchulio tukura sanganere gesigita seni Ndizi TV kuro chinsema chio gembo nere nasirete nephew eyo yali go join Maseno University pole sana mwana onyoro mubasuka no sengera pole alia nere mbagende tono muchango bugo chakomwenia igobono roche to sai two young souls to manyete igo there are so many other souls to taramanya pole sana Bible ase usiria chitaya cheno because mwana anyakanya tara join mbona uche go join na bwate bright future ahead lakini ndeme mebango bana to kuma usine yabirecha usine yanyasai ekidura basabira no bolemu morning my crew tea nyasai no muya otwanjire twareri tuko lialero mbiye mono ase ayebiro oyaguruguno nere Kemi Sophie Motangi kurwa Nyangongo Junction were represented lovely ahead mbiye mono ekeromende takoba imi yumurubin to kwenda sesemeri motumo to kwirana atoja sesemo ye SMS na ndetogendera sesemo ya magaseti asemambi ya abone tiotura sugeria ostura kwa na mangana enokem agrovet limited kerocho shoko yebeka screen ya urabu elinde origerie tumako tebina narali ara sensemo ya enokem agrovet limited yegotoka somochi obosong eduke ye yamoni yegotoka alia haze ekenyoro farmers cooperative society building yere angena market plaza poige dukende onyenyore ase mbarambale na Shell petrol station iyo ya karukiru asamatukamaga Falcon babwate amariogo yogo itebichuni amariogo yogo ita pesticides emangana amariogo yogo ita insects mbabwate certified foods certified seeds amana mangana fertilizer ose obuoyo apo igomba bwate animal feeds na supplementaries ama chindagera chietugo nchirororo nabo kwenda onyore ase ensemeyo babwate gechuju keri tukerimo ama nobo korori obonge ekero waikire aria ndoje mbabwate offer the counter extension services yani kwa barobo semi ngakyoko ngakyoko robore mibwao ngakyoko tugetugo yao igogenda sensemeyo ya Enokem Agrovet Limited asomochi obosongo. And by the way bichuchu babwate cross chick company au babwate bichuchu bikuro Kenchik korwa Silverland na korwa Kuku Chick wana bichuchu birioga nti korwa se company au na boko binyora alafu herbicides hizo ni dawa za herbicides, insecticides, and pesticides. I think herbicides. Herbicides mete. Even dona ebinyambi, likongiro, and such like. Erigoita enkong agrigor. Enkong. As into what insects, pesticides, na herbicides. Enkong mete pesticide. Is it? I don't know. Tuenda senza meyende studio Joshua karibu na maite eto kwera magasetini akara wewe wajo studio kora gense ya maneno su ya bona mambia ena Ndizi TV once mugusi umoroberio Ensakia. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una e county ya Kisii, Nyamira,
Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo Chinde Chinyinge. Nigo Kotonyora, Aside Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kiringa, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, Obuensu, Uomo Gusii. Twaichanire koralia ogokwa kwa Kevin Nyandwaki Mugusu korwe kenyoro gia samba kirongoroli sublocation imeye county ya Kisii nigari mwana unyagosira Kefa Mugusu nomongina Jack Nyambeki momro mwabo Albert Magara Innocent Aberi na Azem Onduso abaisemoke ngamona Obed Makori Bishop Samson Abuga Richard Okenagwa, Ibrahim Otara, Nicodemus Nyangau, Fred Makori, Dominic Nyangau, Vincent Nyangau, Nicodemus Nyakwara, na Dakius Ogega. Abangina mokenga mona Wilta, Margaret, Maclean Nyakora, Rael, Lispa, Judy, Marceline, Beatrice, STR, Lydia, Jane, na Joyce. Mbamwabo, Eunice, Justin, Lawrence, Teresa, Evans, Nancy, Shem, Zipporah, Damaklin, Gifton, Judy, Florence, George, Lucy, Susan, Eugene, Parkley, Sally, Mary, Faith, na Fred korwa KDF. Jesu korochiaye ngamona Peter Makori Momanyi na nyagosira Ivan Sonduso Mugusu. Abangina koro ngamona Rebecca Kerubo Makori, Rosa Biyaki, Nora Moses na nyagosira Alice Bosibori. Omubiro yonigura rusuwenkendu lituko lya Jumatano chitariki 21 cy'umutinyo wa 5 mwakoyo na koeni walituko lya Jumanne chitariki 22 cy'umutinyo wa 5 mwakoyo asebali bonsi bakirwe nogosira koyo mwabo nigo twarure engora yaito. The Ultimate Kids Carnival Week imerudi tena kwa kishindo zaidi katika hoteli ya Camel Park kuanzia tarehe 15 hadi 20 mwezi huu. Kutakuwa na face painting, zipline tour, car ride, tag of war, boat racing, goal target, kuogelea, modeling, sack racing na nyingine nyingi. Zawadi zitakuwa kemkem kama vile t-shirt, miavuli, water bottles, vinywaji na snacks. Na washindi wawili watapata trip kwenda Masai Mara. Mzazi, mpe mtoto wako na nafasi hii. Piga simu kwa nambari 0714386594 ama 0714915354 kwa kujiandikisha. Kumbuka, michezo hii yote itakuwa live Ndizi TV kuanzia saa 5 hadi saa 10 jioni. Hafla hii ni kwa ushirikiano wa Camel Park Adventures, Ndizi TV, True Foods, Choco Primo, Zesta na KCB. Ndizi TV, Obuensu, Uomo Gusii. Mbia mwana wanu mwanju muri on Ndizi TV akirondeza kwa basi TV yao kwenda kibana na wala somoro velio Ensakia bono mambere tuko neria Jumatano itariki 15 nemo muthini wa 5 mwaka wa 2020 nesatugo tero beretie abona nyono mwaka uyo hakireinse otaraikirania ariko aganeti gwikirana bonne cinga kirota kire kweroberia na korana gwikiraniri abera tatu eninde totigara maega bunego di iyo obadia tuskebo situenda sensemo ya magasita simambia boni akonde bani mandatu to maji SMS tino ndo jiariganeti asinjera ya bene endra gostuma tutasoma baadaye ime ya Ndizi TV nero bwansuma usikonde tutenda sensemo ya magasita karibu vitu bigenda tukominyoka karombate gaseti ya The Standard na nchini ngombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Standard lidingana toborito ni yekarikobona where are they yani nkaibare
wako wapi mbarabiaba gosega state kari komorekera ni kari komorekera Juliana Cherera nero ringi omwabusa bwe kyombegeri kyobojoria mo ne jimbebe IEBC ekera ringi omokonyi bumnyakiro bwe kyombe kyonto bwate Irene Chelop Masit oinere oringi IEBC commissioner bakubona nkaibare goikaboni gekera bakenya bataramanya nkaibare kolengana no muri gwaset na muri gredena ekero barengi kora ensemeriende ya okwameria machibu yobachori bw'omurai bwense engaki yo yamagega gose omwaka oyamo oetire meterituko rigoro naryo murai bwense atu certificate igoro gose moiso ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 15. Kuri tarehe 15 ilikuwa jana. Naryo atu certificate yo kwa murai bwense karanchire twe yani naryo atu certificate ya IBC kina kitaranda ase kwerende kigambiro bakameria machibu ibarenge bane bakubolinga ibare wika boniga asmio leader Raila Odinga niga tebiruna Juliana na Cherera nigo bairugete go chia sense ya America no bakari kobeka no babegete kampie karo boberete obogima bwabo na makweboliga orakore meremo bobo obogima bwabo ende komenya America ina banyore no bwate abairi botoki nere buya boli okore meremo yao buya okore kabisa. At the end of the day, bobo erobo gimabwao oende komenya exile. Bono wabade na kogo jango ituole, osengo ngentuole, osengo karurike rinde ba dana ni go bale United States of America ase bobo erete obugimabwabo kolengana Raila Odinga egara kali kwa sioli amanganai. Sijawasikia for. Where are they? No bala sense ya America. Katosuka bosio mugano into junior ya sebeji ya gatano asobogale keturanyana chingaki ekerona de gasete de stana de morgete igoro ya devolution conference yo ya chagete ditkuri goro otarasuka korwa se de Cherera 4 America enko very difficult abantu kogenda. How is it so cheap for other people? Igo njarenge igo they have been going igo njarenge ngong nokora bairi baba wasani baba baroro naro na baba ngengo bako enda ekubwati America ngyo chokoro nani ngakibwe bangete ko chikoko kwendoro naboko genda nando mete buna bono abantu abande bayibe kirasiyanze no bakuchande kwenda America but these people you can say you are going for a feast naboko enda mangana go benchmark you can go na boko genda na musie bako enda Cherera utaende na maene igo no bala sense ya US kero bagende de go kendira orro te bala kendro bobardo mabwabo SPJ ntanga ni murigede nande na kick off as mangana devolution iyo conference ya jagdirit ko ya jagdirit gregoro asense meli ya uasinigishu ekerondo jebna engoyonja go sore diwali asensemo ya Keino Stadium asensemo ya Eldoret iritukuri mwasiri bwajigosolia babu na mwamba mona mugavana bowe county Austin amo no rai osomnya kiro wa council of governors ani waiguro yoro mugavana bowe county Kinyaga mbaigeta asense merekero bachagetie ngoyo yari kuigora e conference yo asensemo ya Austin iritukuri lero umurai bwense Dr. William Ruto ngoikara asense meli aigore e conference eri bene eyerete abankwana na baiboli bali bakwamereri gose bako moche serikali ye county ya Wasinigishu na nigo ya bariete nibo yokwenda Finland nigo bono barate netyo kurobekana keigo bakatane sali yesko yo muraibu ense kagoja tiatorate ni asine bakina bakamotena kogoja na hande tueba gukwana linganeli tulirebese ochikwenda Finland ebese baka abesa bali embeo ayuna ara enderede sensi ya Kenya but okay whatever nesiko okay because nchena aro jenga it is their right because korobekana baba to korobekana kwa mulembe ncha I felt ngaigo kangana riba baba abete notice even more karabali wicho korobekana yanga kyo korobekana baskumete Wasinigishu no muraibu ensakuru kasobo kabisa akorwa bono ebade tukoroki esko sugoi ko Wasinigishu ebade de Eldoret no irab Eldoret note lakini dende ne lina
ege tukirwana itakiri chako chungu sontora ranga kia serikali ya kiri lakini omaithe Sara ekaro kubwatia ngora koroli chiko no sikwenda o muntu chibese akori process nero nabo maithe erabena ngakikwa mwede in which conditions no ya thena ngakikwa mwede ngakiyale majidi nje juga jakoru juga ja backfire ngakikwa mwede ngikiabete igana rojo muntu oli Finland ngakiatebete na yegete baga cancel chibesinga jete bono tigabanya kumnyokani barone ngoko ba chibese ikiara omo gavana oli bakamoji nere baeto bo senator bono omo senator akugambigwa obogabana akugambigwe case kyo bogabana omugabana onde karororo nere kare senator ngakibono ngakiora gambi because to me Governor Jonathan B tarengo by the way because akuwa huko mamlakani. So the former governor nero lengo nero manyete what happened. Wana nchetumi ndo chenga Jonathan B yeye wana yani yeye amejikuta. Bone sali ya pending bills na bamyene bono kiganere enyore imi nega konkere tiwaje ba ujiba siabo na chironjiro metandiro tanga bairu Yanya ndichiro anga bairu mai so it means nchio osomura ibu ensanje ko offset gedik anze go offset yerbe ko manye na bago no ukiangalia wana wazazi no erigati na bago kora within no minutes because Bible values kubaliglia maene they paid that money they sold their land and I think how this deal was so Again, I think they won a great deal in gear think twice. Nene county and a project and a world coin, Nigo Mobsa, we can begin data at the world coin, Nigo divide the orders via to back again the Novo Cavarabuavo as since ya Kenya. Nika kama jikorekana amangana BBI na poli musuria jikorekana se assembly na BBI na bera irane erigere ligunga ki ekuligere ligwa alia akero chingwa nchigende ase ebunge ahindo jinaro amorekeire asika seti ya standard page ntangani kolende nigo ikorekana na elevali ya bugi enkoyo gati ya maniu na wolfs na bega tebete na mistake njabete ekero penalty ya takire koborro se abete ayindo jwana soma sensema ya sports beji ya emeronge tato na isano nemo that's 6 pia mano sana airi kuruga city ya standard beji ntangani alright ase beji ntangani ya Daily Nation dochenga mulikibega zeti ya mulikiretegoro ya reality check ine headline reality check aiga mulikibega zeti na tebetenga the initial strategy nigo ya renge gokeia fuel prices lakini serikali ya Kenya Kwanza administration okoranga ya terekira ni ndoto chebu yego kuchesa ba Kenya usechiro chesa ba Kenya kogera ligoriria maguta bado ndichencheti abali atigatumna ri arenge kero igoro twali kuno gutara se petrol station au asoma chibusongo twali konyora 196 per liter ya 196 per liter ya petrol asande 195 asande 193 kogenda so amulikibega zeti na kwanerete ange bitali birenge bi 1 2 3 4 5 na kwanete ebitali bitano ebya IRO serikali tera korabuna ya promiseti na ende yenere reality eroronga bintu bado mbira babuna byakageire byale gochekoba monomona magori ya maguta na aramurekeire buna uchumira ne tense 1.5% ya mangana ye housing levy gatie binte binge igenyorere gazeti umanchu muri kegere bwata mangi goro ya reality check wesomera senchira yo wekirano chinga kechecho Ruto Raila to get report by talks team in 60 days. What? 60 days? Achumuligelia wanachingwane chigachi bipartisan talk amraiwense Dr. William Ruto Raila Odinga ningobara anyole a comprehensive report igoro chingwane echo baada ya siku 60. Those are 2 months. Ewa January. Ayuna iro werita sepeji akane indo chege biche ya Raila Odinga Mwangi wa Iria Kalonzo Musyoka ekorobe getasa matanga yo mwana ole mtato tebe kuro chinsa mocha
Makweni. Yes, chama kweni emali ekarobachi tamasaba yo ikirana gari ndocho muskirela odinga timete senerori gusaba is raising yo koboko kwa akorare usengu sabali I think so karobege tase matanga yo why you laughing maiga gusabali Ana bana rito kumukyo koboko yo kutari gusabali usuno monto mangawori gusaba so ere was like this enjoy. You kagenda to manchu muligeria relief for consumers as food prices fall. No mwese bono gochia se abakenya okoranga chindagira our food prices chachakire kweyeliwa ekyagera bono ebituma abantu abangi bagesirigesa no mbono iga Gusii yaitatu metinga ebituma mutoroire ngabikare as of now because yokoranga motoriro kerona jete check yana se county ya Keroka sasa ya Keroka yani 150 Sunday gochi Western ere 70. Yes. Sunday 80 every depending akimwaga siranga. Because no embusongo yaita. 170. Ebituma bya kyande byarure ku 200. We bought even to 30 or that's almost 250. Bono linde byachakire kogwa omweso nora kuna dalili ya mazuri bakotanga mvumilivu ula mbivu bono mbivu imeanza kuonekana kwa umbali na tuombe Mungu lende amagoli bintu azidi kuteremka ndochenga na radio korwa gazeti ya Daily Nation talenge mange mono asenchira yobwingi biasano manjumuri diana ngominyo kiasi gazeti ya The Standard ngdawa tebia berata talia enda takoba ime bone kana igwire wikase bechi ya kabere egarego tena nonye devolution conference ke ojuja kwa sensemo ya wasinigishu chikaunti nyinge nchira atwara chinyomba chobo chenu gose chi health facilities buya buna bono oise kuigora se beji ya kabere ebichanero yoko gosya no gochania buna ensemo ya tiati eyere Baringo county nigo abana bakare kobekerwa yani frontier oyoro munyagitari akare goja obarware rinse yomote abegete gipogisi abegete amachabu igonya gitari kitaye omori na tetena no county jiroro ase devolution bado atua yamangana yamunyagitari pado tarabekwa abuya abahigo ase beji yo ya gatatu ya beji ya gatatu kana guskorro ni gemorge debna akorana abantu ba wasinigisho bono wikabaje batware liga saligia ekero mukutano o devolution yo korekana ase ensemo eyo abahigo muraibu enseni gaderina ni gwa chikobeke merobelio yo go streamline go sekobeka emerobelio ase ensemo ya obochenu ani ya chiko mononi ya chiko yabeka tena ni tukula lero kera oji kaika sensemo ya wasinigisho asomoroberio o devolution conference go chaka litko olia alero gominyoki wikase pechi ya kano manjumorineri murgedena inaki amangana devolution yanyare koigora amangana goseri baga lioborai asaba subati na devolution has opened up spaces for women in leadership. Megasiga city emba moregerete omosubati esio kenyuri oyo nominated senator ndoje moregerete omogumende bwe county ya Nyamira Cherusha Mamanyi amo na abange bali bamorekeire. As a county ya Kisii ni odobade 23 nominated county assembly member in Kisii county assembly. Bakara basubati gose. 23 bakara basubati. Yeah. Iho ko 20 basubati. Barabe timaitibia akingori ritore mbaligete umubarana 23 nominated atambabja abange so babja 71 minus 23 gombalenga maide minus 23 maide Kisii Kisii aba assembly ngi manike bwate 71 members county assembly members igo kumena barabe na barabe go ba den devolution ni go ye go rali baga go chia sabasubati ye so mere orana abasubata ke banya rali baga ya 48 yeah 71 minus 23 women that's 48 na beko ba ko sana banki buye sana beji agata ni gemore gedena bono maraibo mo wasi miuro moja ya morodinga ni wasi na wate abuna abali balenge cherera 4 ane bali barakane tena ko heta obotutukano ake karo chikura ya rutangaswa bali bare korne balenga obomaso baegemeto obomobwasi miro moja ni gorera bana kala tena ni go bakale chinse chisiko ekaro boberete obogima bwabo ayuni gaya kwantari tukure gorekera igete as amatanga yokomwen Brian Muendo
oyo nyarede oyo kagira niga itetu niga geturisasi n'abanyimbo ekero kurubikana kwa korekana sensemeri ya makweni raira hotana abo bisabu barenge ba IBC nigo bara sense ya America ekero babarete buna nabo bara kongontwe sense ya Kenya kubatakana ali akorekanete ingaki yechikura. All right. Beji ya gatano molende beji ya gatano molende gemurgedena bono nigo ababwatani baharuto n'ababwatani baharaira bachiramo anene ekerobono batagete kubeka machiko alayo chiko bara asichinkwana litukure goro mbaigeti omuswada asebunge osiringane eri asebunge ekerodia igetuwe na Kimani Ichung'wah oyoro muraibwa abanga asebunge ligasirwa no muraibwa bakasebunge obiyo wandanyi igwegazagana nabono ekero egento kerekia asebare bonsi bachiramo egera ngibaragorosie committee korosiwa nebese abakenya. That's the fact. Igor aro bagachama bagakwana chingororo chingi ya kabisa nabo muri kwese tia muri gedena Ruto Raila allies unite to lay grounds as chingwana. No mo amangana makongo sana. Hiyo sana naende naro chengana ya TikTok. Wakati ilifikishwa bungeni ama no Kenya yomo oyoro chenga hapo yiga ebwata mangana mange amabe kuzidi mazuri naroche Kimani Ichung'wah agakana kabisa ogo posi ngano eko repetition ye etagitugo chiko okora na kolimia TikTok lakini Kimani Ichung'wah na tenetali akaokoboko agatebanga TikTok agaoposi petition yo and naroche opio wandai nere at the same time naru tokoboka and now opposite nere buna the majority opposite nere minority nere opposite agatebanga. What do you mean? TikTok sai it's monetary. Watu wanajishindia. Chibasa jiri musawata arosi echobata content yao. Ne liba filter na ndeba chunge the content ilita when it koboro lakini otherwise and even me right now I'm saying there is no way TikTok ira rusi woro because this is the aba murabange bachakire kuragira kurugaiga aba murana abaiseke wameanza kupata pesa kutumia mitandao ya TikTok. So when montao ba izimwe mbu yari na what right because content nero italingia of course lakini wana maitege tokeritwa kirase bunge barato tebina ngaki petition intranye somayons iba nye somete chuchu bone toketo nye someto install na content ki yarengo mondo nere abura nyore nabwate birengere biya gochasa ba Kenya because this is the era. TikTok era omondabe kugare bosa TikTok let them filter those how do you feel ngakiora filite agaro mondo yabe komuntu kubeka content imbe that's the punishment at least onye ninche sara kubeka content imbe they block me osobange onyo so that yabantu bawe but TikTok is so much paying people are headed there lakini ngimo como jeri mondo beke petition na lekera de konye ke gori ke because TikTok yembu yere na bora nyore mbuyera asabande but no so mi mwana na bona TikTok yo kana na bona isani ena bona de yo mwana na TikTok bona ya no de mwana TikTok but ya sebalinde bako kitega uchu imekuwa kitega uchumi asichinsa majine naro chenga omaide TikTok ekero bwade TikTok you should be a content creator yes, not everybody that's why omondo ori ora the petition adagedena TikTok paniwe why na bwade reasons ya iberiseto aba jumba aba como mujumba tanya korra useni bwade problem bora baite koran ekera petition in the government ne na kibali grade bon nere ya sarai na bwada bajumba ali bata turibaga bakwane naro yo na kwande did masparara na tebe tena yes igente ke na bona ya sari ya bana bai does not mean that then again bana bai to TikTok you can tell them on to ngom it's not that na nere gore de kitega uchumi even it can na bego pani still ita intention nyingi ya but rules and regulations chiregulate abatumisi ba TikTok Sara problem neli na Kenyans etogo champ me dege ndogere ko goru juicy ekerba kolire na
ekere korigere na ekere korigere ya sense mo ya TikTok. Yeah. TikTok yeye Sultan okwane na application eri korigere ligwaria nero TikTok usikore TikTok bono maide egente kinge mo dena no world coin. I wonder about more than a world coin ina ya tinni enjira erigere iriga ekero world coin esi technology ya jire ekwarigere data ya TikTok eko gotebi ngai kwarenge ngai yogora so there is no privacy that bus ayengo tengore bintu benda ogwetena so the government of the day it is the responsibility yoko make sure na data yomo Kenya usobo sibo mo Kenya mboi ayengo tengore TikTok but the TikTok ye ebwato bobisi bwa we need to do regulation. That's why we need to end up sense maria egwento momoko bwana world coin onyan TikTok is taking data yao. So ekere serikali yote no muntu uyu maybe is an expert umanyire the problem ya bana baitu ono mwana ito ari be register dia sike tutamait. So for me inje ko takande ko bwati again. That's why we should go no environment yani turakwana chinga oda de ando tadi na wo boss no nda no mwana yo komobegera ichungo okomobegera so igo meaning ino mwana akobeka kende yons you should protect ya bana baitu. That's why no ndi program yuto ko na beach. You should be a content creator. In Okobeka gore bosa thing. No. So it should be regretted. Yes. I suppose. But not banned. It can be banned if in a day weekend. Bonera sakada de ango siya keren kyogar. De to then I can No, I didn't switch off. One dojina to the tokore as tokore sense meye sense mikera magaseti na mangalo mwanjumuri twajira sense ya TikTok tuakwanire. One dojina no man ka wajanga ato tebina ubuye bwa TikTok mbarobyo ane mbarobyo. Mede use nabo to make mtandao on good will. Ebintu mbiro de anakin. Be regretted. We have pornographic. Ebiji side jiro ngita nyako siegero. Lakini